Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Nyakanyeri habereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, ibyateye benshi ubwoba, ibyabateye amarira n'agahinda. Umwana w'umukobwa w'imyaka 18 y'amavuko yaje gufatwa ku ngufu n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko, dore yuko uyu mugabo asobanura yuko yasambanye n'uno mukobwa babyumvikanyeho, dore yuko ngo yari yamwemereye amafaranga angana n'ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe ngo uyu mukobwa yanze aya mafaranga, yanze ashaka ngo amafaranga ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda, nibwo uyu mukobwa yaje kujya ku bugenzacyaha RIB ajya kurega uyu mugabo yuko yamufashe ku ngufu, ariko umugabo avuga yuko ibi ngibi babikoze babyumvikanye ndetse atigize amufata ku ngufu, bari bumvikanye amafaranga angana n'ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi yasobanuye ntabwo byatumye adatabwa muri yombi kubera ko yasambanyije umwana ku gahato cyangwa ku ngufu utanujuje imyaka y'ubukure. Uyu mwana w'umukobwa bamwita Tumukunde avuga yuko uyu mugabo yaje kumuhamagara mu masaha ashyira saa 10 z'umugoroba, amubwira yuko aje kumukorera amasuku nk'uko byari bisanzwe. Yari asanzwe amukorera amasuku akamuhemba ibihumbi 2 ku munsi, yamuhaga ibihumbi 2 yamukoreraga amasuku. Rero mu gihe arimo akora amasuku, uyu mugabo ngo aza kumufata ku ngufu, yari ari mu cyumba cyiwe arimo akora amasuku, ngo aza kumufata ku ngufu amujugunya ku gitanda, dore yuko ngo yahise amusambanya. Uyu mukobwa aratabaza avuze induru habura uwamwumva, ndetse muniga amushyira ibintu mu kanwa ngo amupfuka mu kanwa kugira ngo adasakuza. Nibwo rero uyu mukobwa yaje kurangiza kumusambanya. Uyu mukobwa arasohoka arirukanka, ahita ajya gutabaza ishami ry'ubugenzacyaha RIB rirahurura riraza rihita rita muri yombi uyu mugabo. Ariko umugabo we asobanura yuko uyu mukobwa ibyo yavuze ari ibinyoma, ahubwo kuri kwa nyako ariko umukobwa ngo yarasanzwe amukorera amasuku, ariko ngo n'ibi ngibi yabikoraga akamuha amafaranga, ngo nabyo yabikoraga, ngo ntabwo ari ubwa mbere baryamanye, ahubwo uyu munsi nagazi icyatumye uyu mukobwa ajya kumurega, kubera ko ngo umukobwa yaje kumusaba amafaranga angana n'ibihumbi 100 arayamwima, amuhereza ibihumbi 50 umukobwa arayanga. Nibwo rero umukobwa ngo yahise ajya kumurega ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Uyu mugabo rero ibyo yavuze byateshejwe agaciro. Uyu mugabo rero yatawe muri yombi, icyaha yakoze gihanwa n'amategeko, gihanishwa igifungo cy'imyaka 35 gishobora kwiyongera kikagera ku gifungo cya burundu. Uyu mukobwa bamusambanya bikamugiraho ingaruka zikomeye cyane, nko kuhaburira ubuzima, nko kuba atazongera kubyara, nko kuba yamwanduje ibirwara bidakira. Ibi ngibi rero iyo uyu mukobwa yabyanduye cyangwa yakomeretse gutyo mu buno buryo, uyu mugabo akatirwa igifungo cya burundu. Ku bw'amahirwe uyu mukobwa yajyanwe kwa muganga, basanga nta ndwara yagize yandura mu mibonano mpuzabitsina, nta nubwo yakomeretse, bivuze ngo uyu nguyu nta kibazo yagize agirira mwino mibonano mpuzabitsina. Bivuze ngo uyu mugabo rero urubanza rwiwe ruzaba ku itariki zisanga 30 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026. Bizava mu rubanza tuzabibabwira, niba bazamukatira iyo myaka 35, niba bazayigabanya, niba bazamukatira burundu ntawe ubizi. Bivuze ngo ibingibi tuzabibamenyesha. Abaturage basaba ubugenzacyaha RIB yuko uyu mugabo ahubwo yakatirwa burundu, nta kuzuyaza ndetse nta n'ibintu byinshi, nta n'imiyaga bamushyiriyemo gusambanya umwana w'imyaka 18 y'amavuko utujuje imyaka y'ubukure. Ni icyaha cy'indengakamere kugira ngo n'abandi bagabo bagenzi biwe babibonereho yuko gusambanya abana bakiri batonya ari icyaha gihanwa n'amategeko. Yajya gusambanya umukecuru banganya ku myaka 50 yo kujya kurira akana k'imyaka 18, akana byaye, akana kubyishura 3, akana nk'aka ngaka nta soni biba byamuteye. Niyo mpamvu rero abaturage barakaye bavuga yuko uwo mugabo akwiye gufungwa burundu, bakamukatira icya burundu, kubera ko icyaha yakoze ni icyaha cy'indengakamere. Gusambanya umwana mutonya nk'uyu nguyu utujuje imyaka y'ubukure ni icyaha gihanwa n'amategeko. Uyu mugabo rero urubanza rwe ruzasomwa ku itariki bazamushinja icyaha ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026. Tuzumva urwo bamuciye, nimba bazamucira burundu, nimba bazamucira 35, icyo bazamuhanisha cyose tuzaba duhari, tuzabibamenyesha ibyavuye mwa runo rubanza. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, niba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasomora TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nongeye ko kwifuriza umunsi mwiza ukubere uw'amahirwe. Imana ikurinde mu byo ukora, Imana ikugenda imbere, ndetse uhahe uronke. Mbifuriza imigisha, amahirwe, mbifuriza ikintu cyiza cyane. Nimba nawe utarakora subscribe kuno umuyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye
ibona amakuru dukorana mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Njye mwumvaga ko muyoboro nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka rero amakuru yacu tuyasubikira hano. Amakuru nakagaruka bivuze ngo Imana ikomeze ibandindire, Imana ibandebera icyoroshye mu byo mukora. Mujye musenga Imana kandi Imana ndabizi ko izajya ibafasha mu byo mukora, koko iyo wasenze Imana irakumva. Bivuze ngo rero Imana ntago yadutererana, Imana ihorana natwe, Imana iba iri kumwe natwe mu byo dukora byose. Bivuze ngo nawe izere Uwiteka akomeze akurinde anagushoboje. Ngayo nguko rero turasubira mu kanya.